Ассалому алейкум, дӯстони азиз, ҳамакаса нағзен, тозен. Дӯстони азиз, аллакай дар Фаберлик каталоги нав сар шуд. Кор чӣ хеле ки медонед беҳад хуб дар Фаберлик. Аллакай миллион бор гуфтам ки духтарои тоҷик ай рӯи Фаберлик миллионер шудан. Ҳолиам сари вақтай касоне ки кор накардед, ана ҳолиам фикр кардеси ки кор кунам ё накунам дар Фаберлик, марҳамат рақамҳо дар рӯи экран. Маоши Фаберлик ай 70 то 7000 сомония дар аввал ва агар баъдан шумо муваффақ шавед то миллион рублеёрам мегиред. Каталоги нави Фаберлик да бисёр чизҳои хушрӯ омадагиай, ана скидкаҳои калонай. Анами рақамҳо да муроҷиат кунед, оиди кор шуморо хушрӯ мефаҳмонанд, ёрдам мекунанд, группашонда бо розыгрышоай, ана беҳад группаи фаъолай духтаракои нағзи зур кор мекардагиянд. Дар ҳамин як моҳ шуморо аз званияи консультанта чиай то званияи директорӣ метавонанд ки бибуроранд. Барои ҳамин дер накунед рафиқо, ширкати Фаберлик шуморо интизорай кор барои бонувони хонашин. салом ба тамоми занҳои зебои хонашин, донишҷӯ духтарон. Ман шуморо ба компанияи Фаберлик ба кор даъват мекунам. кор тариқи телефон яъне онлайн буда омӯзонидан ва регистратсия ройгон мебошад. занҳои зебо дар хона нишаста кор кунед ва ба орзуҳоятон расед. маош аз 70 то 7000 сомонӣ мебошад ва инчунин ғайр аз маош боз компанияи мо дигар тӯҳфаҳо низ дорад. аз шумо ҳамин ки танҳо бо рақамҳои дар экран буда тамос гиред. ва инчунин компанияи мо бо дигар давлатҳо яъне Русия, Беларусия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Турсия низ ҳамкорӣ дорад. ва шахсоне ки аз маҳсулоти компанияи мо истифода мебаранд метавонанд тамос гиранд. Ассалому алейкум я бор дигар дӯстони азиз. Ирӯз бояд видеои пешинаро монтаж мекардам, рости гавая бегаҳда мебурорум, барое ки интернет набуд. ана видеое ки чӣ хел рафта омада будам Калхозобода бояд шумода мемондам, не ки дигар чиёзи ман ақл дорам, ба хотире ки монтаж накардам. ана дӯстони азиз, касоне ки видеое ки гуфтем падаркаҳо гуфтем вая ки бисёр нависаи чи падарка нависян, падарка набуд вай, дӯстоне ки шумо хабар надоре, ва як кор буд, ам корда продуксия харидаг будан, продуксияи худшон будак да, и ам хеле бизнес короче. дар бораи бизнес баъд бо видеои дигар да алоҳида мегумтон. ана беҳад кӯшиш кардем ки корҳои нағз, корҳои хуб ва пеш монем ва зиндагии ҳар яки шумо, ҳар яки мо беҳтару хубтар шавад. ва чӣ ба ҳози ман шиштум видео кардам, бояд ки монтаж кунам. дӯстони азиз гӯш кунед, як ҳодиса шид. ман уже намедонам ки чӣ хел ҳодисаро мисол ҳал кунем ва чӣ хел шумо да ман нақл кунам. гӯш кунед дӯсто, ми хато накунем 2-3 рӯз пеш ман видеои хайри маҷбурӣ бароварда будам ва касоне ки рекламаҳои маро тамошо мекунанд, видеои маро тамошо мекунанд, бояд дар хотиршон дошта бошанд ки видео дар бораи чӣ буд. дӯстони азиз, маша неста пичакаш дар берун монда ирӯз. инаҳа ту шабам надровардирам? Ой, нам сари броман. То сар да инҷа хоб будам барим. Брахаташа. Хулоса дӯстони азиз гӯш кунен гапа хушрӯ. Чӣ гап чидай? ҳами ба наздикӣ видеои чиро бароварда будам. видеои дар бораи хайри маҷбурӣ ва касоне ки дида буданд дар ёдшон ҳастай. ва уҷада мақсад ҳамин буд ки шуморо аз рекламаро отказ мекунед. тамом, дигар шумо пула намебинем, мо шумо да дигар вазорат зерник намекунем. не ки нигоҳ накарда ба ҳамин як занаки дигар, як санак короче ҳамаро занг мезада мегӯфта ки реклама харе, реклама арзон шуд, ҳамин моҳ шумо дар реклама арзон мешава мегуфта. ба мегуфтиян каналтон тия таҷмама хосияти мегуфтиян, мегуфта ҳо ман хосиятам. баъд рекламаҳоро мехаридай, 1000 рубл, чанд рубл мехаридай, одамо айвай мехаридиян ва айма 100 сомӣ мехаридай. мада боша 100 сомӣ мара медонам характер мада, ма пул надорум, бигам ба майли бе пулам мегум, не ки ҳозир ёд гирифтам ки немегум. не ки ҳамин духтаре ки мада муроҷиат кардаге гуфтаге ки ма кӯдакам касалай, ту дастуда мара 100 сом дар реклама мекунӣ, ма ҳо гуфтагиам.
و даже گفت اگه که بانکامات اومدم نمیشنواد چانسم مایلی انده همی تو دیگه ننویس من میکنم ما همی دختره که رکلام کدگیم ممکن این دختره نه اما آدمایی که همی پسریدنیک بده بعد تماشابینا امروز مرا یا زنک سحر مینویسه اپا خوشیاد همی رکلام مرا یادت بروردی اما خودم уже до мозгу میدونم که من رکلام فابریک دارم پچیکاب زدم نیداونا رکلام اتمی دارم پاستل بیلیورا کدم دارم چند تا اتمی چند تا فابریک با میگم که شما که переписка خوب خاله قطعی انسان ما گاو زدگی نیستم میگه اون نمبر تو نویسته کو میگه 33 چند من میگم من خیلی نمبر ندارم نه میگه من شما رکلام خرید آخه چی رکلام خریدی خیلی نام ترایی که چی نامشه میگه نمی در یادم вообще نیست خیلی چی گرچندی هم که کارم بسیار باشه با میگم که переписка میگه переписка удалшидагия чек اقلا میگم و یادم بیاید چک روی میکنه چک عبدالله و کی спитамин банк امیر من روی کدگی میگه ها میگم ما یکمش عبدالله و کی نیستن دیمش спитамин банк ندارم ما کارتا بعد میگه که شما گفته که همین کارتا در پارتو گفتم من یکم بار دیگه کارتا نمیتونم یک کارتا دوشنبه سیتی پناه میرم همه میدونن نزد ما دیگه یکم کارتا دیگه ندارم گفتم این من نیستم قطعی ما گپ زدگی نیستی بخدا اپا میگم من قطعی ما گپ زدگیم همین گلسی ما بود میگم گپ در سای تقسیم رفته استایی خیلی او یک نیمه زور پرفتایی چون نمیدونم او چند سم پرفتایی روسی گپ من نیستم گفته استم حیران شدم خدا دوستانی عزیز هم میگم که آوازی من بود میگم من خیلی گپ زده میگه تو زنگ زدی میگه گفتی که بیا من رکلام خره یک ماه رکلام ارزان شده من میگم من یکم کس زنگ نزدم نگفتم که من رکلام میفروشم میگه هم خیلی گفتیم از من وقت اول نبرداشتم بعد میگه زنگ زدی گفتم نامی کانال چیه گفتی که تاج ماما گفتم وی اپا خاصیتی گفتی ها با خاصیت روز اومد بعد دایدی ما رسید که همین با نزدیکی یا زنک همین خیلی زورا کرده بود ساعتم رکلام کن ما کرده بودمش سرازو بودیوای دسته رکلام برای من گفتم من رکلام نمیگیرم گفتم هم تا زنکا بگیره اپا جون بگیره گفت یا دسته رکلام را پروشه پرتوفتک ده ساعتم یا 120 یا ساعتمش вообще نگذاشتک ما گفت بعد میگذاره تا بعد 3 روز دوشنبه سیتی خطاش ده چیزی شده خلاصه تو به حال نگذاشته او پل ما یا رکلامش کرده بودم و دیگروش نکرده بودم برای که با گفته بودم که من رکلام نمیگیرم و اگر خواهی به حضور بعد کارم و رکلامایت را میکنم اگر خواهی بعد مایلی گفته بود ویدی ما وای زنک уже ما کلام در درآمد که وای زنک آدمو رکلامای ما را چه خاصیت میگفته رکلامو را میگرفته بعد ما در میدوده یگانس میمونده شو کپل نه یگانسم خیلی بیزنس میکرده انا که دوستانی عزیز شما فکراتون در کامنتاری بنویسید ما از زنک یافتم این زنک گلاسوایش گرفتم گفتم چی گفت تا با گفت که ها گفت که ما خاصیتم ما پرسیدم که با خاصیتی گفت ها ما خاصیت تجمع و زنک یافتم گفتم تو هم خیلی کدی گفت نه من خیلی کدگی نیستم من خیلی نیستم من خاصیت نگفتم من گفتم رکلام و خاصیت من ندارم منیجر ماده چی پرادگاد میکنم گلاسوای وای زنک بیافتم خاکی زنکای خونشینه نه عیب میشه که ما گلاسوای ایرانمونم گلاسوای وایمونم خیلیش گلاسوای کارم ته پیشه که هستم کارمش دام شکافه بعد دوستانی عزیز گلاسوایان مونم عیب نکی این زنک روی کد گلاسوای ما روی کدم شناسای نزدیکم در روی کدم که نم خیلی ситуация осторожно люди блогеро да دوستای نزدیکم да بعد короче این زنک روی کدم که گفته که ها گفتی که اپا خاصیت گفتگ میگه بعد که ایرا رویش میکنم میگه بچه ما کسال بود ما 20 سیستم همی کار میکردم گفتم بچه تو کسالت ما رو یاد هنگاب گو ما تصبور میکشیم تو دا یوردم میکنند نکی خیلی نکه اینم یا آدم دیگه گپ زدن هیچ وقت بلوگرها زورا نمیکنند که بیو ایمو رکلام خر با سیمبل دا شاو زنگ زده و زنگ میگه دا شاوی زنگ زده من نبرداشتم بعد زنگ زدم گفتم میبخشی اپا خاصیت شاو بود من تلفن تا برداشتم نتونستم اون زنک گفتم که زنک که پولی رکلام را داده گفتم روید که نمرات ما رکلامت را میکنم نک من ایداو گفتم ویدیو کرده بودم ما پرینسیپ در رفتگیم که نمیکنیم نک من خطا ویدیو میکنم گفتم ایدا ما پولش هم میپردم نه گفتم شامو ساعتم نه چند سم در پرسگی گفتم ای هم موندگیش در کار نیست گفتم ما تر رکلام میکنم انا این زنک ما گفتم که تو خیلی کارت قطعی تو میخوای که ما تر شرمنده کنم
نخواهید ما کودکم کسالای اول خیلی نگفت اول وقتی قپیدم چه گفتم توی خیلی کدای گفت من نکردم تو بهونه کردی سیگی پلی مرا نچی هم 200 چانس می رکلاموش ما گفتم که بطره یگان تین نمیتون هازی ویدیو دارم هم سول میگم شکی من سهر نویسم که تو یک تین نمیگیری برای کارت به خاطر که تو اینامی ما گپ زدای دروغ کدای همین دینه دختر گپ رو من گفت که اینامی شما مفتون نه همین انسان ایما رکلام گرفته اگه نه که اینامی من نه ماده در کار نیست ما رکلام هازی نمیکنم انا هازی بعد سهر وقتی که من میگم که بطره یگان تین نمیتون برای کارت میگه که تو چی تو بهونه گفتی من میگم تو اینامی ما چوا گپ زدی خود تا اینامی ما گپ زنی دانی میشه بودم اونو زنگ زنی که رکلام ارزان شده بیاین مش ما رو رکلام میکنم هم خفیره کنی و این قدر 17 دکبر این روز 28 مای دختر 11 روز رکلام اجرات کرده که خودت مرا رکلام میکنه مرا زورا کرد خیلی من خریدم بیچاره خریده خلاصه گپ هم قد روز دکنم در استوری دروز بچه خلاصه گپ هم که اینامی ما گپ میزنن رکلام میگیرن آدمو را فریب میکنن انا айсм بگیره میگن گودا که ما قسالای نجالس давить میکنه به فکر شما چی باید کرد همین حالا دوستان عزیز در کامنتاری بنویسید رکلامای آدمو من میکنم آدمایی که هوای رکلامشون گرفته ما که رکلامشون میکنم انا یادش کدا بودم یادش نی دختره که گپ زدیم و دوتاش ما نمیدونم که رکلامای ما وایرا ما میکنم و نکش ما هم خیلی انسانا را چی گفتنی ما باید رو بروریم شرمنده کنیم گل شمونیم یا زنه که توجیکه گویا که شرمنده کدیسیم ده من نمیدونم که در این حالت چی باید کرد من میتونم گلاسوی مونم که زنه گفتگی که ها خاصیت گفت مرا تو دست ده برای همین доказательства خیلی گلاسوی وای نمیمونم که گویا که ما کسالای خیلی او خیلی نکی очень обидно که اینا میاد آدم دیگه گپ میزنه نمیشه و زنگ میزنه یا کسی دیگه را просто мода обидно که نخوش ما هم خیلی کنید نخو ما خزم آدم را زوره کنیم که بیاین رکلام خرید ما вообще ما گفتگیم که من رکلام نمیگیرم نه کسی میپرسه من نمیگیرم و زیرش من کار دارم کمتره کارم سبک شوه حتما با رکلام را میگیرم های دوستو فکراتو در کامنتاری نویسه همه در خیلی میکنم ویدیوی کوتاه شد امروزه انا نصیب ویدیوی بگاهی نمیبرویا ویدیوی بگاهی نداشت влог تماشا میکنین امروزه ای سحر چیکار کردم ای سحر خستم офиси навк шудагим барои кору бор ана унҷара камтар коруша бит кардам пеши умида рафтам ирам видеои дигада насиб мебине хулоса видеои дигада навигариёра ждат кунен ана ҳозираш да ҳаматон да хайр мекунам фикротона бинависе ки дуюм бор мисол ҳамхали зано ҳамхали кора накунанд ана номи зана паст накунанд я дигарша фиреб накунанд ман мехоҳам ки фикрои ҳар яки шуморо бифаҳмам